Gdje ste, drugari? Evo nas ponovo u mom pokazivanje mog svijeta iz Minecraft epizoda 2. Znači da vam pokažem svijet koji sam mnogo prije radio nego što sam onaj prvi što sam vas snimao. Čekajte sam polako da se čita još svijet. Evo vidite, imam začarano to. Krenut ćemo od moje kući. Naravno, stavio sam novu teksturu. Ne znam kako se zove. Ako hoćete, stavit ću vam u description u drugom videu, napišite u komentaru. Evo ovdje imamo hranu, pa bitno, nema sve tu gdje često. Ovo su stvari iz pakla. Dobro, tu sad nije neka. Onda ovdje zemlja, pjesak. Ovdje sjeme. Ovdje bez smeće nešto. Nija kak se zove. Onda ovdje drveće, to. Ovdje kamen. Ovo su te stvari, imam 15 dijamanata, ovdje imam dosta ovog crvenih kamene uglja. Imam i svoj rudnik, pokazat ću vam. Ovdje imam i mačeve, to sam našao u dungeon, ja mislim da se tako kaže. Kako se zove, ne znam, evo ovdje imam gvozdeni moje staro dijelo, gvozdeni sve. Imam nešto malo. Onda ovdje imam ovi bez dupti razred, ostavati smeće. Ostalo u stvari. Ostalo tu štapici, te stvari. Ovdje krevet, ovdje zamiješane napitak, eto je to. Sad kad izađe odmah vodi do farme Netherheart ili Vilijardski liša, mislim tako da se zove. Onda ovaj drugi put nas vodi do ovdje, to je portal. I kad sam ušao u portal, pored portala je bio odmah zamak, nije baš pored, da blizu. On je moj konj. Sad evo tu je fontana neka bez veze. Onda idemo vam gore, ovo je jedna kuća na drvetu. Ovo kad imamo natalno klasika, čestovi. To, ovo su već krevet, čestovi, dobro i to je klasika. Onda, čekajte, mislim ne pada mrak, a tu će doći zombi. To je imam jednu destinaciju, a to ću kasnije sam napraviti. Pa ću nastaviti da pokazujem. Čekajte prvo, sad te vidite od promaš. Dobro nisam. Ne da vednijemo. Imam ljudi na sebi. Enchantovu sam na sebi odijelo. Ovo Iron vidite na po 7 levela i za nje pomidole čizmice sam enchantovu na 9 i nisam još dobio zašto sam. Vam dalje, ajde da ne pričam o tome. Imamo ovdje rudnik, tu ćemo kasnije, ovdje imamo ko jednu roštilj, nije roštilj, da je kamin, roštilj. Ovdje imamo farmu vaca, imamo vune, nisam pokrio to iskasnije to. Ovdje je automatska farma, nije sazrela, dok ovo završno sigurno će sazrela, pa ću vam onda pokazati kako ona radi. Ovdje ima ko jedan, kako se to zove, gdje sjedite vi, pecate ribu, šta god hoćete, klupice, to stavite, ne znam kako se to zove. Onda ovdje ima neki snow generator koji neće da radi, snow neće kao snijeg sam jedva našao itike, ovo su krajice, dvije, inače pobiju sam sve. Ovdje je soba za čaranje, nisam pod uradio, ne znam. Dobro. Tu sam bio kuću. Ovo sam za konja bio. Idem vam pokazati rudnike. Nije rudnik, već rudnik. Imam stari jedan. Ti znaš šta da se. Imate se psu. Imate vidite svi. Ne! Poginuo. Ljudi. Poginuo sam. Zalago Minecraft poginuo sam. Znači dolje neđe ima i oni. Ćemo morati da ih poubijemo.
Viņš nestājas klāt. Pirmās ir zem apata. Teraz jau būtiņu jāgad. Oi. Ķerties un dresmu. Jau. Un vienmēr un daudz and the together over imaju zombi bježi dok ne snapao. Znači to doći kasnije dok ne budem snimao poput da mačem. Idemo dalje kod penjasa iz Rudnika. Huj, drugar, prepao sam se ko ništa. Ajde, evo nije. Znate kako to radi ovdje, povučete, da vam pokažem automatizam, ali neću pušat pošto nije sve. Ovo povučete ručicu, onda ovaj redstone se ugasi, toč, i ovo sve ugasi se, onda ide ovdje, dovi pistol, navjete ljepljivi, nije ljepljivi, jes ljepljivi, kad nisi ljepljivi ima gore onaj pjesak, pa on je obični s pistolom, pa što nisam imao ljepljivi. I onda idem ovdje da vam pokažem. A jevem ti. Izvinite što čujem ponekad. Vidite, pjesak ima, pa tu je voda i onda kad vi pustite voda ide do pod nagivom, onda je sve nosi voda i vi sam stavite kupite i kasnije naravno morate vi sijeti. Evo vam nisam pokazao, ovo je jedna obična kućica, moja prva kućica kad sam počeo tek da igram na ovom svijetu. To je moja bila prva kućica, vidite kako je bila. Nije nešto, ali nije nešto, ali stvari počeo sam. Ovdje je fontanica i to ima onda ovdje imamo jednu pećinu, imamo ovce, jesam vam pokazao, jesam ovce pokazao. Ono sam tamo napravio, vidite mu veliku tamo, ako ne vidite otići. Ko ne, nam se spavnuju mobovi, onda izvori voda tjera da oni idu u jednu rupu i pada i onda ja se s njima udarim. Ali nešto ne radi, neće da pa onda i ne idem. Bio sam par puta išao i neće, uopće se ne spavnuju. Možda je malan prostor, ako je malan, ako znate koji je problem, recite. U komentarima napišite. Ako niste gledali moj prvi klip ovom pokazivanje mog svijet Minecrafta, mislim da se tako zove, pogledajte. Možda ću ga staviti u deskripciju, možda neću, ne znam već, a teksturu neću, ne znam ni tu ću ne. Da vam pokažem sve to. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ako želite mogu vam snimati Survival Island prelaženje i svoje preživljavanje ili nešto tako u Minecraftu, neku mapu predložite. Do tad vidimo se drugari.